Clóis tíla seo an na núis dés, agus ha mé óvasachtáin a drasta a Gianna Rútagan loine. Bhí mé a tchécas ag Zoom a thula seachcin, agus a Gianna Cláraigh is an concertin. Get the haan Italian goma fémal ag an am seo, ha triplatin an a hic an bar nu the ha Cláraigh. Ha I glasta sa chéide seo nu the ha misha Gianna Cláraigh. Schanjali tolichte ichid. Coiad. Ga goed desperate son fine amach. Get the ha a via Cláraigh goma deriv oerinen, ha oversach sporsal agus goma aving a via coiad in the bloopers a hacken. Hello everyone and welcome to tonight's E-Kelly broadcast, which is a production by the Instrumental Music Service of Corlin and Elancheers Education, Skills and Children's Services Department. Hi Millie. Gaan jullie golf furuste a koinigig na fachkelen kerst a hula turis. There we had Clursty. Elan mochrie, waren beaming connie, is a yestin tache, vel mochrie. Elan mochrie. Ach warach gede sin, ha oversach ma feichking na ruten me jiregakam, agus nu ha hula sian jisha. Wil we mag? Hokkie ma ha? Hokkie ma ha? Bij tollig je nust.